Ogorobonge bothongi mureithiria wa Meru TV kurakunde uthiete na mbere kuraithiria urima kirigagira nutindite bwega umenyereni bwa mweninya murungu muganania nkia na itonga ikagita kangi kega kumenyithia mara matinda aganthiguruni yetu ya Kenya na kinya Meru na niyo bambitaga ni Faminas wa Kimathi endi mama imama mara twikirite uritokire ndere cha Meru TV ugorobwa emunthi. Njoki kuromba utethio bwa kuthoma secondary. Ndathoma Turu Primary School ya niko ndawatire max 396 kiarika KCP class 8. Anto kurutanwa owati bwa murimo wa nyimba. Arua nika tuthiite ku cycle tuthiite gutuko Mount Kenya tour cycling for cancer awareness. Waziri wa Kigina Meru kwendekithia ana barutanwe mantu banene. Uchukuni bravo bithetwe 3 women baba pregnant umwe the right teenager so Ntheto chia Meru TV ikambiria kagitani gaka. Kinya nyuma ya Diana Njoki ora nwe watongoretie ntere ciege kire mpumi cigeranio bia KCPE mwaka wa 2022 kwewatira kanya gacukuru ya Kenya High ende ndata yake ya kithomo niambiritie kuonekana ataka ikwora na bobo nyuma ya mucii wago kuthina mbere kuokera mawa ikuria mbeca ino araende kuringana na riboti irayithiritwe kiruto na ciari ba Njoki na ati batio mba kwegwa bakiona mbeca ino na bakirombaga utethio na ara mwari uyu wewe ngwa ethiritwe kinya akienda kuruthika mpui kengo egwa Ntheto yake ikithina mbere kwegwa kithara kaire na ikengo gakinyanira ithomo biake. Mwandiki wetu wa Ntheto wena riboti ino. Diana Njoki muritwara thithete kieruka class kebinana skuru ya Turu Primary arara weta max mana ya 390 na ithathatũ na wetwa skuru ya Kenya High indi monkatha ya tena wirero bo kinya skuru eu ani kwethera aceri bawe batio ciomba na kinya niberetio so utethio na njira cionthe indi uti utethibwo barona. Ndathoma Turu Primary School ya niko ndawatire max 396 kiarika KCPE class 8 ndari number 1 Igembe Central kescrucion cia public primary schools na and then undetwe school rizo maratasi ya wita school yo tura ndetwe Kenya High na aciari bakwa batena mbeca ciombikia kuninya arimu bakwa ibantetheti muno to ndabangwa atinda uria scholarship ke ikwete na KCB lakini uteba banconsidere bantianiri wou batu atwetere and then twekorianga batwire bathire considerita twekorianga u mama aringira MP Dan Kele amwira twetere and then twekorianga eso amuringa thima amwira batena mbeca cia CDF amwira tiona sponsor bompendia school ndaita kwa kailemia kwa twika ndaendia barua obisine na alawa kalambu nasio utema ufanikio ndirona aya ndo ya barua wengi ndaendia kwa obisine kile nyete no tethio no buriko mwana uneretie gutwa utethio guntuko kwingine yetena uningwa personally ndi mwarimu kenda mutethio kwa apply scholarship Equity to apply KCB na mwana guti waromba utethio kwa mwanka thai ruaririre yire skuru ya kirira na mbeleza mbira we atirona mwanka uromba kukinya skuru iretitwe Kenya High kana karirite kaina ucio miebiele katuririte no tukatena utethio kinya kwethera Njoki weta maxi na ari mwana wa mbere kire skuru cia primary mwirio ya Igembe Central nethirite kilukira mathina nkabo ta ura mwarimu urora muritana Agnes Karambu na munini wa mwarimu mnene skuru Robert Kome autariria mwana witu ramwaja irio skuru na ukulukira omuka kuna turamugire skuru Njoki athithia bwega wata 396 marks na ethirwa the best pupil urora thithitie bwega Igembe Central in public schools.
itwibetwe tutena kuwirwe muno nonto bakwetha kana ketu kala karari number 1 urato akato asiomaniritie nako muno amana barabangi mwanka thai katena matumaini ya ku njiunga na secondary school of her choice ya Kenya High arimo ibaitaniritie buru na mwana nonto kiroto kiao kiari kwa ni kwa neurosurgeon ibasiomaniritie noe kuhakikisha kiroto giki otimia lakini thai aga kiroto giki kwenda kinya mwiso mwana arayo inyebye kurani arimo tha mwanja mwana uyu mantu ya mengine arimo bamenya urakuria na ura akandika nya karamu kala arandika ako kinya rira thoma primary uti kinya ya maingi ntona mbia cio murira cia mbesa cia kirasi mwanka kinya kayengwa mwanka mwalimu akona rukwa na mwana mume amurira zengine ndasi kinya nkima cia tha mwanja ba mwaginya nkima na muthia mukaini bakuromba antu bawendi bupwaya na wenthe urokaringithwa nkoro atethi mwana o nikenda akinyanira kiroto kiawe ndiromba abantu bawendi weya urokomba kwibikiriro yakwa antethi tu bampendi skuru bombe kupasu mbembe kuendelea na kithomo yakwa kenda mbomba kwa achieve dream kwa neurosurgeon in future Kiripotera Meru TV Ntheto primary ireria Kirangondu 1 Igembe Central Mbeta Mukiri Onkonja. Tukirekana na riboti ino kagitania katuthengeretie ntuye ukungwira murimo wa nyimba nthiguruni gikundi kia Nalendi Initiative ikethiretwo bakibumagiria na kwambiria mishemanio ya kurutana mwingi ikonie murimo wa nyimba ndeni ya county inya amwe na county ino ni county ya Meru, county ya Tharaka Nithi, Laikipia, Nyeri na kinya county ya Embu. Mworoto munene uri kurutana antu bora bomba wikabanira na uwati bwa murimo oyo wa nyimba ora wethiretwo kina mbere kwigugitwika mpanga enene kiri mwingi aga nthiguruni bobo thiete na mbere akari bakibereshia bali na nkeno nyuma ya thirikari ya county kwa kubaririkana na kubaretera abisa ba ugima bwa mwiri cibitareni ya Kianduguhi. Mwandiki wetu wa Ntheto kuma Ntere ino ari na Ntheto Nkuruki. Gikundi kimwe gikumenyekana ta Nalendi Initiative kiambirite rugendo rwa ntugo chire na njira ya kuthithia baichikiri kaingo kuthomithania mantu na murimo wa kansa ura wonekanite gutamba muno kaunti ya Meru. Arua nika tuthiite ku cycle tuthiite what you call Mount Kenya tour cycling for cancer awareness na naru turithi tukiraga antu mantu meije murimo wa kansa na barawomba kwemenyera nonto murimo ono rikitie kuthiria antu babainge tuambiritie kuma Meru tuthi Laikipia tuthi Nyeri county tuthi Kirinyaga county na Imwe tukathiriria Embu county kuto akava 200 kilometers na ruto ambiria ke kuma Embu county to Tharaka Nithi county to shoka Meru county ya cycling ni ko tukimake the World Cancer Day ereke ure tarikinya Saturday na tunafanya hii ride ya cancer awareness kutoka Meru tukielekea na Nyuki. Hii cancer awareness tunaifurahianga sana kuifanya kwa sababu tuna create awareness kwa everybody mwenye anatuona kwa barabara anafurahia kazi yenyewe huwa tunafanya. Na wale cyclist wengine wako nyumbani, tafadhali kwa mnatokea kwa events kama hizi ili tuwe pamoja na tutafurahia kwa pamoja. Hapa Meru tukielekea na Nyuki, Embu, leo tunafika Embu, ndio kesho tufanye Tharaka Nithi, turudi Meru tena. Nkurukia antu bakurwo kwibumiria kwa wingi kuthimwa murimo yo kaingo bamenya witene na baraba wetu murimo iba kurwo batike bitheno ntu murimo yuta murimo rongi wonthe akumenyekana aina kansa na kwigua aina rwakai akaya kuthabungi kukua nkoro yutuko muthikira na kendera kuthikira ba madaktari bakumwira na irio beba kubagutaro barie so ndende kuga tafadhali ntu bebumira baya na uwo na murimo wa kansa ukona takana we murume ukona taka we muroge ili murimo toyonge thikirie ba madaktari akwira thiana nwaka rugendo waku na mwishoni
ukaya gutetheka ku create more awareness to the community kenda antu bamenya murimo wa cervical cancer ni mbie kuureta mtu ari gwatwa atia kana through urigwata cancer atia kana prostate cancer igakugwata atia. Ugonjwa wa kansa hii right tunaifanya ili tuwakumbuke hii uchungu ambayo tunapitia tukizunguka Mount Kenya ni ile uchungu watu wa kansa wanapitia. So tafadhalini watu wajitokeze kwa kupimwa hiyo cervical cancer. Mialioni wetu mbali ndagitari araba kulia chali kuila chibitari anaba obaribo kuruba myanke 10 mwanka 14 kunenkerwa ndawa cha kurigeria murimo oyo. Na tena on the preventive measures nitukuga kwina vaccine ekuye ya HPV kogu girls bakuma from 10 years ojaba muntu sindano nuntu dirikali ni koja na sindano for free ba muntu kogu bategero bakimikira sindano kana ogu kwegwa porojo kana muntu makiuga ati ekaligeria fertility rate kogu Anthony bejaba muntu sindano ya HPV nikenda at least tukirwa na murimo tuteranirie bandage onde nuntu Meru County Government ni abone ba sponsor tene baijani te mpanka sindano yuko make sure je dibitari na je dispensary ni jeto kogu ne tiyo komenyidia anto beto na umejieni Anthony be umeria badi ba muntu sindano ya kurigeria murimo wa cervical cancer. The prevent cancer kukuja screening. So tuna encourage kila mtu on Saturday akuje for screening kwa sababu haina uchungu wote kuja kuangaliwa, lakini vizuri kujijua. Often especially women with for cervical screening ni vizuri kuangaliwa kila wakati kwa sababu hiyo siku hata ni free, hakuna kitu cha kucost. So show up, we support this agenda, we support this initiative by Naledi, it's a very good one. As Kerua, we are behind them. We are behind you to make sure we are fighting this. Tukaudia antobonde warabali by Saturday arakino Rustadium tukoto screening murimo wa cancer tau process cancer, cervical cancer na breast cancer. O Saturday tukodo twina kampu nene monoku kula tukuga antobonde ni beje kwa wingi beumirie nikenda baomba go screenwa kogu bakero dirwa 3 screening ya cervical cancer, prostate cancer na kwena idimi jingi bado antu bakero dagira tajia sukari na blood pressure. Kuma gishigo mbunge kia Boren kiripotera Meru TV nyokambetaga ki Mutegi. Minister wa kigina thirikari ya kaunti ya Meru Monica Kathono akiariari shukuru ya mikindori muthenya wa imunde nethiretwo akiwa kwina gitumi kia ana kwigwa bakithomithagua mathomo ma antu barabanene kengotigira ati makarika ma anabani ni kwigwa bakiwataga biu banawe tubametaga marieme makoina mbere kwigwa magikanda na mukuringana na Kathono augite kiri ana batano baraba guciaro wantugo bathatu babo bethiretwe bari ana banini na bobo buriumani na kurega kurutana ana baba gitumi ya kwimenyera munonkorokia kiromba ciari kinyabo kwibaikia murigo otigira ati iba kumenyera ana bago kengo batikawe njarani cia amaramari kana njarani cia antu barabomba kubathukangiria miturire yago. Mwandiki wetu wa Ntheto Adams Muturia wa The Ranger nchona chio Asisi wa kigina kaunti ya Meru Monica Kathono na taririte obwabwoke kumana makarika na babethe kana tona twale tokurwa kumemeke 10 mwanka meke 18 babethite bakiwatira mauba banini nonto kumanya kire Meru kumanya kire uchukundi brabo bithetwe 3 women babe pregnant umwe the teenager so orende kwe mubango yore underway yakubithia vigorous seminars na kwariria ri sana akiaria Monica Kathono nterecha mikindo yaliwa kwina batachi ari kumba kwithakiritana na boma antu ayo tumandu kwa wendo ni ukutiira makarika kumba kwithakiniania kanto bete ba shughuli nyingi sana bakaulelwa tuketha tutekwa mathomo attention kila kireo katoe mathomo attention twinde ana aciari na arimu but another thing I know kwarerua anto kwarerua kato kabithia tuka mtu na program twinde ketha ishukuru twethe na programs cia kwarairia ritwa by that what other schools kana ntere wingi babithakia ni kwa mathomo attention na kuya priority na kwethera bakebithia aritwa sana kwarairua
kethea ni antu bara bathomete bakethira bamekete na antu bakiona baibona batwa gutuma mashukuru bageta bakariria ritwa babonia bata ya kuthoma babonia bata ya ebakarirwa nyamba oti sexual education ibati kwitheke bitha kwa shukuru nonto bwana bare na mutheburu kathono no mbete kwithira kiromba cheri gutiiriba kumenyerana bo na kwithira be baritana mitugo emega child labor ke centro tigania centro inyayo iri iguru muno baba inge betegera tu bakurakure baite bakandikwe nguge cia nyumba ende uyo nde unekwira lakini nkomea tuka attention education na muno mashukuru yetu tukanjiria kubithakia seminars kwariria ritwa betu tukatuma mentors in our schools na nya shukuru cia ingo tukatwa na mentors in the gokabona to me nkomea renda kura ndari na arimu muno benda umbariria na umenta so ndaiga kwenya kwaria na muthaka ngatoroka alafu nya ciari na abo ibao leto injukumu ciao I think issue ya kuria bia kuria kuria maendeleo kinya ciari babati kwarirwa no tomoshari na bati kwethia ikarande na mwana okio mwari na mwana okio mweye akamwira manto yaya tebugi igenda tumea kwa avoid early pregnancies umatiane betanda msimoturia wa thirinja na riboti yenu murithiri wa Meru TV igatunenkera kanya ga kumagaruka ukujia ruo otikathi kuraya nuntu nyuma yakagita ate kuraya ngucokera kengo tukaina mbere kuthirikiria Ntheto cia Meru TV ugoro Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ne kwerutaniria na kwenenkanira kirio Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuina mbere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango wa tubaitithani owatanite nani Faminas wa Kimathi ake aga kwa Meru TV. Solution Afya Cover ni ugitiri bukinyanite na bwako nembo bukojo waku leo tungata bwa chibitari bora ni bwa ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiri bu bora jana gukurukira mutaratara jwa uretibwa utunga cha Kenya yonde inya ni burunga maira ekrobari to kana rewa kona na mutino Solution Afya Cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited alejo jana ga utunga tabwa mithemba ije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV/AIDS and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumenya manju nkurukitu ringethi mungu kurukera 0728787972 kana 0734321924 kana uturiungire Meru Mwalimu Plaza barabara ni agakoromone kana kirindu wangi chetu chionde iriria kwinagwe nombe nyo tuandikira gukurukira email info@solutionscircle.com website yetu nayo ni www.solutionscircle.co.ke. Solution Circle, your ultimate financial partner. Oduna kiatho kia mbathi kana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV tureje ni onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbiche intara muchi ya mwana waku
tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega. Chogoria Milimani Academy turi aja ni untubu waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira ijekene na gukurukia ana na nkuruki kudibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya toa anaba play group, PP1 na PP2, grade 1, 2 na 3. Kire bodas turi natuanya toa anaba kuma grade 2, mwanka grade 8. Ukenda kungwatina mwana waku tuanya toto turiungire obisines yetu mtuko cia kiume kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa mbire thaitha tucharo kiri mwanka thakenda cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 ake kuma ngetini ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya Ntheto nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Karada kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na tuona rurerembe rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega maili 3 kuma town ya Mekindori barabara nene ya Meru kuelekea Mekindori. St. Agnes ni chukuri ya chongairi ya kimatho moja Meru na kinyangima. Na nande tukinye kinetia kinya kile utarajo mwaru jwa CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya tutu na aritwa boarding school na Discoras na nyatu na arimo ba kongana. St. Agnes tunarere ya gaba ana na beto konogo kadhe bate irachine. Ujukani ya bwa January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanja ne botete na mbere marije to ne jakuganira mubuko jwaku kumayamantu nkuruke jonge chukuru kana utringe thimugo kurukira namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future.
Tuguchokera kairi muraithiria wa Meru TV tuina mbere kuendelea na Ntheto cia Meru TV ugoro na tukithina mbere na ati mwerekeria wa kithomo kaunti ya Meru David Kinaiya narutite mukana kiri arugamiri ba cukuru cia primary ira hiwetia aritwa bara bakuthungira cukuru cia junior secondary mbeca ira bakuga ni admission fee ya ngiri 3,500 no kuringana na mubunge wa North Imenti etawa ni Raim Dawood augite na atinethiritwo akikinyirwa Ntheta mama maciari barabe thiritwo bagitagwa mbeca ino ikwirwa ni cia admission bobuthite na mbere nabo aritwa 14 kuma ntere mwanya cia gicigo bunge kia North Imenti na Kiaburi na bara bethiritwe barumiritwe ni mathina makuthungira cukuru endi bewite bakigunikaga na mubango wa elimu scholarship ora utethagirwa ni bank ya Equity, bank ya Kimanthiguru na Rwangi rwa kithomo. Mwandiki wetu wa Ntheto Frank Munene nwewe nacio. Na imutaratara umwega mubango umwega muno wa kuina mbere kugitethagiria ana bara muno barari na iroto biago bia kwegwa bagitwikaga antu bena iweta aganthiguru nikagita kara mwanki okwenda kwora na karirimbi kakambiria kuonekana gagiukira ikwethagirwa kwina wirigiro kiri mubui mwanki uyu kuita kuga ati kwina gikeno kiri aciari kiri aturi na kiri bonde barabethiritwe bari amenyeri ba ana baba. Turekane na Ntheto ino turaithe kungina kunara akari ba mutaranga nkari ni wande ya chia kariga gicigo bunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi hiba gukaya nontu bwa ashara ira ciethiritwo ikithungirwa ni maruki maramethirito makithina mbere kwigwa makibenyangagiria imera biago na kinya ndithia ciago ntuburende bethirito bakiromba rwangiru kuraithiria nyamu cia mito cia KWS kuina mbere kwikithungagira gati kengo gotigira ati thina ino ya maruki mama ikuthina mbere kwigwa igikanda nawa niyo mwandiki wetu wa Ntheto Ndagara Waiguna nawe na riboti ino. Akari guma kaibogo yoga uteni mutaranga nkaleni wandi atekaria gechigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi bathiete na mbere kurora meke imagona marama kinyete mpitho gonto goko bakiuga mugongo wathiurukira karema ka mutaranga gutie ginto bamba guketha nonto karema gakaiga atwikire kambi ya magona ni wimondre magira kumari andanjerie kurima agunde auntwire wane sonsu maine manderere ndoroko pe aria na mwene nda mwerito wai murekere ego chare mbere te ego chego chigochokera nende mwekurukenya mara nikene ni ari no twari ona ari thirie munda ibo kari gwogu toka twegerwe kiao timbuna ara metekanire na mukoro yo akiugaga mbwa kiuga wena urete na magoro na agiria biti na agiria gakore mwakoro na twekire ndakwenda kwenuka nonto ba magona na ithe na magona ake ito thirikari tutethia ni wana toka bomba tokoboramba na etima ntoni botororera menda yeto bototetheria no ana kanyamu kanini tuone kanana beto na bakathi cukuru mukoro yinu egorira na magoro tuone kana gachoka gwake itoro yakaora kona na tutethagia mono na ntiengo kona de mwekoro mukoru ndathamirwe na ana batora na ara bankuthuka bantiganiria na magona nonto ntiena kainya kugura munda kora ya nthama na nio magona mama magitwika kinyamara kiria kari gutwika kinya thiri bationa micie ikwithirwa kinyima kinyite gitere kwingatagia twana nekuru ndengatirwi murume na kana gakagaeka nunu ndatho cia ndathikorira magona maengana neni makwengana neni murume amberi mbendire kurethia magona uni ndengatirwa mokainyo ni kwendo choka kwa murume kwa nonto bwa magona imatwinyirie kwendo choka kwa kwaitwa na matwengatirwa magona nkamwera kandekere nchoke gwakwa tupempe twarirwe koro agwende na ikama kwengana nani gankwebitha ende taintethwe mbone bora nkaro kana nchererwo toro thirikari no mbume mutaranga nonto magona ni mambagirie toro imambagirie there guna tankorotha ni gontoro mbona rome bakerera kaero no mutaranga mbonira bakerera nonto bo magona ntiona tothoroko ntwana indare na ndoroko ndare na tupempe itwarerwe koro ona nio mengana nani ndagwa ndaringwa kogoro
nkuthokete ende na tankora iromba rĩao kĩthirikari hamwe na rwang'iro kũrũgamĩrĩra nyamũ cia mĩthito KWS igũtigĩrĩra gũcerengerekana ya kũthamia maguna ma makĩrĩmani gĩkĩ mito byago to thirikari nĩ to ya county ibathokie maguna mago baingĩra na baingagĩrwa mbonekana nkona no ndare mari magaikaga kwa kaunda romiru mukuru akwa kamwe nkona ya thirikari buturie irio bya turiritwe na niyo ningwa ndiritwe ndengo ndarirwa nthoroko gutire kanyamu ndi nako mundani. Ripotera Meru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi rĩtwa Ndagara Waiguna. Ibwega Ndagara Waiguna no ntubariboti inu na njira inkinyaniriku na araithire nyamo ino kana arithi nyamo ino cia mito kaba inambere kwa bakiro tha mubango kuona ati iko inambere kwegua ikitha ikawa igitige kwenyangiria akari menda yao kana into biago manyamo meto marukirimwe no mathunguthe magategura shuria makathikurira kithakani. Riboti ino gatukinyithia muthia wa bora kuri kiri metha yetu ya Ntheto tuwatania wona chiroga mabwega tha ithatũ kiri Ntheto ingi na njira wateno indaya kagita gatekuraya tukawatania na mukuru Gerald Murira kiri mubango wa untwere bwetu na imunthi tukainambere kwa tukiritha rugono ruthongi sana rwa nchamba yetawa Kangangi arigo Kangangi aumete nako Kangangi ayangire ata Meru kengo kwegwa kwena mutindo wa Kangangi injeshire ko arinio na ata thokwanirie Meru kengo etigirika gutwika umwe wao miagura ndika itekuraya kiri mubango wetu wa untwire bwetu nioka wethire bambetaga ni Faminas wa Kimathi.